Jangan lupa like dan subscribe channel Global Morapedia. Terima kasih. Eddie Lalongko Performance. Ini cerita tentang Tante Carlota, tukang bawa berita yang nyanda masuk akal. Om DP mulu nyanda jaga tabah diam, cerita di sana dan cerita di sini. Area, make some noise. Eddie Lalongko. Tante Carlota,
mulu mau tahan sadiki, tantape mulu Carlota.